Bagus ya pantainya. Ya. Ge, beli sekan tresna aja, Ge. Walaupun beli konen mapan, beli akan berjuang untuk hubungan raga. Ge, terima sing, tresna beli. Nggih, Bi. Tiang terima terus beli nih. Kasih. Bang Riki dan ngomong jak rekaman siangnya. Din Mani beli singgah ke rumah Ge. Sekalian beli akan ngomong serius saja orang tua Ge. Nah, dia masih mani kan hari Sabtu, rekaman siangnya sering megai. Langsung karena dimudahkan ya, Beli. Langsung kare Ge, doakan beli ya. Pasti. Bapak, kan Gus Rizky bi nakunin pertimbangan aja irage anggon ngemoleh hanggek swasti. Menurut Bapak kengken tuh Pak? Sebenarnya ya Bapak pengenahang Gus Rizky lengibi asana Gus Rizky sekan-sekan lagi metunangan aja dia swasti. Bener masih tuh Pak, dia masih merasa gitu soalnya Gus Rizky tuh seken ya ngenah Rage sebagai orang tua patut mendukung panak irage. Sebenarnya Bapak masih harus setuju teken keputusannya Gus Rizky karena itu yang terbaik untuk Gus Rizky. Nah betul Pak, dia masih setuju Pak. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk. Swastiastu Pak. Swastiastu. Ada Kak Lus? Kita apa? Iya, masih sering nggih. Yang rezeki Pak. Nggih, minta napi rezeki. Yang jadi ngomong serius. Yang sekan tresna leken swasti. Jadi tiang yang swasti Pak. Mi, paling pidan bawa tunangan jak swasti rezeki. Beli SMA Pak. Bu, mriki dumun wonten tamu. Nggih, swastiastu. Penten napi nggih? Yang rezeki Bu. Yang jadi ngomong serius tekan Bapak lan Bu. Yang tunangan ken swasti, uling SMA. Dados yang swasti Bu. Man, meme bapak Rizky ini megaya apa? Meme bapan tiangnya biaya serabutan. Tiang tenuling anak sugih Bu. Man, Rizky biasa rambutan masih. Me, rezeki itu dengan tunangan tiangi. Meme nak takon dogen. Man, Rizky kuliah. Dan Bu nanging Kene be, pangsi lala lele. Ibu sing merestui Rizky jak pana ibu nganten be. Ibu nak singnya pana ibu nganten jak Rizky ane konen mapan be. Me, dia tuh gitu Me. Ibu nak singnya pana ibu nganten jak Rizky ane konen mapan be. Dia tuh gitu Me.
Bapak ada tega gati sih, pana iraga juang aja anak cara gitu. Tinggalin lagi latar belakangnya. Bu, Bapak sudah ninggalin semenjak swasti moran metunangan jak Gus Rizky. Bapak sudah memperhatikan Rizky 5 tahun yang lalu. Bapak bisa merasakan ketulusan dan keseriusan Gus Rizky terhadap swasti. Bapak teringat perjuangan Rage 49 tahun yang lalu. Janganlah Rage mempersulit hidup mereka, Bu. Oh, jadi itu ya Pak ya yang kita rasakan dulu. Nih, Swasti. Ibu minta maaf ya, Ibu nggak bermaksud kayak gitu. Nah, Bang baru butuh bersedih. Kan Binfon Gus Rizky ngorang bin main. Jangan pakai telepon Gus Rizky karkunian main. Nah, Bu. Om Swastiastu Gus Rizky. Ampura meme mengganggu niki. Meme jagi ngajakin nutur soal hubungan Rizky lan Swasti. Rizky benten galah. Nggih, Bu. Dados di tiang benjang jagi mereka. Dek, Nang. Bapak kerja dong, ah. Nang, kok. Om Swastiastu Gus Rizky. Bisa Gus. Ini Gus, Ibu minta maaf ya soal kemarin. Biarnya ribut. Iya, tenang Bu. Beli? Ini yang kan main? Sini duduk tuh. Mimi kan ngalaki tunangan tiang. Pak gitu tuh. Ini Mimi jak apa? Kamu rain, aku Gus Rizky kak punya kenang putu. Dan ini alih nak dewasa ini malah. Iya tuh, Meme minta maaf ya. Kemarin ribut jadinya. Hah, sekenan. Mimi bapak nggak sudah hubungan tiang. Kan. Terus tidak ngejar rumahku. Nah, begitu jadi be, Mimi kak jak bapak ngali di rumahku karena kau orang dewasa ini malah. Nah tuh. Iya Pak, iya Mimi. Sama Sama ya. Dari kejauhan tergambar cerita Swastiastu dulu. juga mantan. Macam napi nih Pak, Bu. Ini seru yang kali dewasa adalah aku anak nyanyi. Wah, ngon engken ke Pak. Wiki terus, anak tiang lah kan nganten. Kira-kira dewasa di bulan ini di mana ya? Oh, dewasa di bulan ke banyak Pak, Bu. Jika ya saya tekan dulu nih. Untuk di bulan ini tanggal 18 Pak. Tidak nggak Ibu? Oh, bisa Pak. Nanti saya sesuaikan sama undangannya. Oke, nanti datang mantan nih. Iya, makasih seru. Oke, sama. Yuk, pamit seru. Oke, lalu nih. Iya. Pirang nggak mungkin tembang manis pun niki sane ketulis wantah buat beli pindah ketulus suci terus nanti yang wantah kapining beli sane sayangan sane di hati beli lan menjanji jani dini tuh singkal tak ninggalin tiang dini padidian oh beli sing lakaran buen sanggup yen ning hidup tanpa beli dini tetap setia maning paling tiang
Om Swastiastu. Rajang sama tentiang sareng sami nggih. Sedurung jagi nglantur matur atur durusan citra sayang dumun niki. Nggih, boga amatra sane sampun kacemawisa nggih. Durusan. Tas baru coba itu Di Jepang lah yang sama yang ini. mana tuh kak? Oh aja adi mewah ganti acaranya om boleh aja mampir Rizky om Curiga balang yang sing topis picol oh. jangan kan nyepidan sing restuin tuh Masa? Dia ngomong gitu, sengaja ngomong gitu. Dia ngomongin jelek-jelek gitu. Orang di situ teh nak boleh kerja keras, boleh peteng katanya mulai. Makanya tuh ini Jani. Dicuriga mana di peteng-peteng itu mulai. Sengaja gitu. Dia sengaja gitu. Nak Jani bunganten, buat ngalain kayak baru banyak. Setelah ini kan bunganten. Aja sih. Bukan. Emang jangan dia ngomongin jelek-jelek gitu ya. Inggih, ide dene sareng sami sadurung jagi ngawitin acara nggih. Dia metakeng dumun. Wenten malih sane kantosan? Nggih, yening nenten wenten malih, tiyang munas mangga jero mangku, lastawayang indek Banten sane sampun kacemawisa. Nggih, durusan jero mangku. Aingge satu kanyane aturane apun tiang aturang. Aingge gala yang serang ke mangku perdana nggih urusanku. Aditya siaparan joti rata teja namastuti Swejo pangkajaman diastan baskarya namastuti. Matur suksema yang ide dari jero mangku. Hingga ke pertama jero mangku saking keluarga Puruse sane Sucian Titiang, para prajurit adat Miwa Dinas sane Kusumaya Titiang, para guru repake sane Wangian Titiang, lan para penglisir sami sane Wangian Titiang talen. Sedurung lantur nugrayan Titiang nyihna yang padewekan dumun. Tiang Yukti inggian juru raos saking keluarga Pradana. Ring tengen itiang wenten kalian desa sane muwaste Denika. Ring tengen male wenten menggala perbekal sane muwaste Dimas. Wenten kalian Banjar sane muwaste Haiden lan guru rupake inggian Kana lan Teguh. Nggih, wantah sapunika galah aturan titiang majeng ring juru raos Puruse. Inggih suksema majeng ring juru raos saking keluarga Puruse punika. Saneka pertama sedurung titiang lanturang atur-atur, lugrang titiang ngaturang puja pengastengkara. Om Swastiastu. Titiang pinaka juru raos saking keluarga Puruse punika mawastan Andika Pratama. Ring sisi kiwa titiang wenten kelian desa mawastan Kamiarse. Manggala perbekal mawastan Kaifal, kelian Banjar mawastan Rian. Miwah guru pake sane melinggit Riki, Wisti miwah Kurniawan. Miwah sane lianan sane melinggit Riki, keluarga besar saking keluarga Puruse. Yang pemunika domun titiar atur, galang aturang titiang majeng ring keluarga Pradana. Suksema. Inggih suksema majeng ring juru raos saking keluarga Puruse. Sare mangken iraga daging ngelantor ini daging bebaosan. Ring galai sari becik puniki, tiang metaken dumun. Napi tujuan ide dane sareng sami meriki nggih. Mangdek tinglas tiang uningin. Inggih suksema ibu. Saya mangkin mangde tinglas antu unteng lan tujuan titiang roh mriki sakeluarga nenten yos wantah nyuma kenang indik kewentenan anak alit inggian punika Gus Rizky jagi ngetut wuri pakingkin utawi meminang inggian punika anaknya alit Riki sane mewaste gek swasti jagi titiang irung tur jangkepang titiang dados alaki rabi nggih wantah amenika presiden titiang atur titiang sekeluarga roh meriki. Suksema. Inggih suksema Bapak sampun latarang ide tujuan roh meriki sedurung tiang nyuk serahan warga titiang inggian putus swasti tiang nes mangde keluarga perdana mangde ngebagiang anaknya alit Riki. Nggih, durusan.
Mbok, beli Rizky sampun rawuh. Miring sarang-sarang mereka. Miring, Mbok. Om Swastiastu sareng sami. Kini tuh keluarga Uli Rizky kemai kang ajak foto kamu. Jangan kepanggil dadi aliki rapi utawi suami istri. Mengengken tuh putus akan banyak Gus Rizky. Nggih Pak, tiang suka tresna jak saya tuh yang beli Rizky. Namun gitu, jadi bapak ucapan ya Gus Rizky. Gus Rizky sekan tresna ken anak bapak Gus. Pasti ke tiang sekan tresna reken itu di anak bapak. Inggih ide dari sarang sami sampun iraga pirang irwau yeni Gus Rizky lan Geswasti sampai pada tresna tur nenten meten walak kare utawi paksaan. Sari mangkin galah tunasang titiang majeng ring keluarga puruse duane pacang ngetut uri inggian putu. Mangkin mangda ledang nyobiahang sapunapi pemargin selanturnya ni Irika. Inggih ide dane sarang sami pokas para peneliti sami mosang indik pemargin upacara selanturnya ni inggian Gus Rizky lan Geswasti. Acaranya nih pacang kelaksanayang ring jeron saking Gus Rizky ring rahina deriki inggih punika kutus ngolas pradite kalih warsa duang tali duang dasenem lan ring galah solas semengwitan. Indik pemargi acaranya nih pacang nyutin dreste lan awik-awik punika antuk punika titiang lunas majeng ring keluarga pradana sami mangde nyaksinin lan ngicenin doa restu mangde acaranya nih presiden margi antar selamat tur rahayu suksema. Inggih suksema Bapak sampun latarang inde pemargi selanturnya nih. Cututnya nih tiang saking keluarga Iriki pasti kesampun yuk serahan sapunapi je pemargi acaranya nih. Lan sani utama dumogi memargi antar lan nenten nemoning pikobar. Inggih ide dan sarang sami, para panglingsir sami, para keluarga sami, saking keluarga purese lan keluarga pradana, sani mangke mangde sang alaki rabi medue bekel, rikala ngemargiang swadharma dados sang alaki rabi ring keluarga, sani mangke tiang nunas mangde sida ngiceni pitekeh, majeng ring Gus Rizky lan Geswasti. Piteket ka pertama saking guru repake mekali dumun nggih, antuk galah tiang durusan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi bapak kang memang ditutur ngajak Gus Rizky lan Putri Swasti. Jadi bemadan mekurnan. Jembatan ini di desa. Anggo ngaturang bapak menyambut raya lan mepitulung. Itu masih ada masalah di keluarga. Dia sampai ke sisi nawang. Cukup jak 2 gen selesai masalah itu. Swasti masih. Jadi bemadan 2. Dia kebiasaan bajang abu nah. Dia males. Dia bangun tengah hari. Dia manja. Namun tuh kan bapak ngomong pitutur. Iya Pak, semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi meme nak ngelakar ngomong pitutur tekan Gus Rizky mewah tu Swasti. Jani Gus Rizky jak Swasti subuh makerunan. Swasti bedik-bedikin ngambul, bedik-bedikin magarangan. Gus Rizky masih dinyakitan Swasti. Nggih mi semua. Nggih suksema majeng ring guru nepake saking keluarga perdana sampun ngicenin pitutur. Sari mangkin gala aturan titiang majeng ring guru nepake saking keluarga pulse mangde ngicenin pitutur taler. Inggih antuk galah tiang durusan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema untuk galah nyane, jani tidak sebagai bapak lakar meminang pitutur tekan Rizky lan Geswasti. Rizky, jani pekapain ane madan nongkrong nah, pekapain ane madan kual, pekapain ane madan megadang. Jani Rizky sebagai kepala keluarga harus saling mengerti satu sama lain, harus mengerti perasaan Swasti lan satu sama lain seperti itu juga. Nah,
amun tuh kan pesan bapak kan Rizky lan Swasti nah. Nggih Pak, semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Manjang ring anak Mime, Gede Rizky dan Putu Swasti, makin sampun kedadiang Mimi mantu. Ngiring di Jumah nanti kita belajar sarang-sarang nih ke patutnya nyait, patutnya menyama beraya. Gede Rizky masih jadi madan sebenarnya tidak tua gitu nge berbikin nakal, patutnya melahang dari kepala keluarga nge. Nggih, sukses. Nggih, patut sama teman-teman memang hidang seni panak memiliki pitutur memang tutup untuk para santi. Om Santi Santi. Inggih suksema majeng ring guru rupaka sami sampun ngiceni pitutur miwah piteket majeng ring sang alaki rabi. Saremaken tiang nunas mangde kalian desa sarang menggala perbekal mangde ngicenin pitutur miwah piteket taler mangge ring sang alaki rabi atau galah tiang desa. Nggih, suksuma majeng ring juru raos atau galahe makin titiang manggala desa jadi ngencen pawara-wara. Inggih majeng ring Rizky dan Gek Swasti menjani bapak sing liu lekar ngorain karena piteket uli rame sane makin cening sampun madan merabian cening ajak dua makin bapak unas pecikang dewek ceninge makin negama tua pecikang makurengan lan ring masyarakat sosiali melahang nggih makin cening sampun pindah desa patut cening adaptasi ring desa barune patut tekan awet-awet lan lianan bapak dua bisa nuturin cening amon tuan lan bapak nunas mangde cening sted parisde bareng-bareng suka duka ceninge jakda dua semua Santi 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 Om. Nggih sadurung tiang jaging lantur matur-atur nugrayan tiang aturang puja pangastungkare Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sane mangken titiang pinake perbekal diriki jagi ngicenin piteket untuk Tu Swasti lan Gus Rizky. Aingge Tu Swasti lan Gus Rizky niki naat nawang kin sane madan makurnan. Aingge yen bapak bang orain sane madan makurnan nike dadi kebagi dados dua kata, dua kerunan. Maku lan angan. Maku artinya menyatukan dua insan, lan angan artinya rasa utawa pikiran. Yang tadi ban baktayang ring bahasa Indonesia, makurna nika artinya bersama-sama, menyatu bersama dengan pasangan, saling menerima, saling menyayangi, saling mencintai. Aingge tuah amun tugen Bapak nyidang mang piteket Tu Swasti lan Gus Rizky suksema. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Ya suksema aturan titiang majeng ring perbekal sarang kalian desa sampun ngicenin pitutur miwah piteket majeng ring sang alaki rabi. Semangken galah aturan titiang majeng ring perbekal sarang kalian desa saking keluarga Purse atau galah tiang Purse. Nggih, suksema untuk galah sani sampun ketiba nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sani wangyang titiang para pengisir lan para keluarga perdana nggih. Ringgalah sane becik puniki titiang ngicinin pidekat alit-alit nih sane sampun dados alaki rabi. Cening Rizky lan cening Swasti. Nawang apa arti yen anak nganten tuh nganggon tebu di mobil nganten nih? Dan oke, paham nih di dalam bahasa Indonesia nih artinya tebu itu kan memiliki rasa yang manis dan memiliki ruas yang panjang. Nah kalau dalam pernikahan itu hubungan antara suami dan istri itu akan terus langgeng sepanjang hidupnya sampai berakhir dengan manis. Tuh, untuk puniki pengabdi bapak nggih cening ajak dadua pang cara itebung nggih makurenan
lan terus langgeng sampai akhir sing dadi berkhianat satu sama lain nggih, karena itu adalah sebuah dosa. Nah, tuang muntu Bapak bisa nuturin jeneng Rizky jak jeneng Swasti nggih. Suksema. Om Santi. Nggih, suksema untuk galah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sani wangyang titiang para penginsir sami, miwah keluarga Riki sami. Ring galahe mangkin sayu akti nyane. Sampun akeh piteket-piteket sane kaicen oleh para reramun. Para manggala desa sami miwah berbekal Riki. Yeni cutetang piteket saking titiang sampun pateh sarang piteket-piteket wau. Dadosne mangde nenten lasang waktu utawi galah saking titiang menika manten mun titiang puput antuk paramusanti. Om Santi. Matur suksema majeng ring Bapak Probekal sareng Bapak kalian desa sampun ngicenin pitutur majeng ring sang Alakirapi. Seri mangkin mangde nenten akeh nelasang galah nggih. Tiang lunas majeng ring Bapak kalian Banjar mangde nyuk serahang utawi nglepasa warganyane inggian putus swasti ningsih. Pina kebukti administrasi putus swasti ningsih tiang lunas mangde putus swasti ngelinggetanganin berkas saking Bapak kalian. Nggih, lulusan? Nggih, suksema Ibu saking juru raos keluarga Pradana. Sani mangkin tiang jagi nyuk serahang utawi ngelepas warga tiangi mewastan putus swasti saking ring keluarga Purse. Nggih, sani mangkin bagus Rizky lan putus swasti mangde ngaligatanganin surat pediki. Nggih, siapa? Inggih, idedane sareng sami dua ning sampun Bapak Klen Banjar saking keluarga Pradana sampun ngelepas utawi nyuk serahang punika warganyane ring keluarga Pursedrike sane mangkin mangda wenten taler bukti yening Klen Banjar saking keluarga Purse punika sampun nampi utawi nampenin putus swasti ningsih kadadosang warga sane anyar ring desa puniki. Anto punika majer ring Gus Rizky lan Gek Swasti mangde ngelinggetanganin berkas saking Klen Banjar saking keluarga Purse. Anto Bapak Klen Banjar inggih jurusan. Inggih suksema majeng ring Bapak juru raos titiang sane mangkin Rizky lan Swasti mangde ngelinggetanganin berkas puniki. Inggih. Inggih ide dari sarang sami patemon sane mangkin sampun muaste jakep lan memargi antar. Gus Rizky lan Gek Swasti sampun pada tresna kenta taler sampun wenten piteket saking mekekali keluarga miwah kecinayang antuk linggetangan. Wenten sane malih keplik bagang? Wenten. Inggih yening wenten acara santernyane tukar cincin saking sang Alakirapi. Inggih terus kawiten. Mungkin tembang manis puniki sane ketulis wantah buat beli pina ketulus suci terus nanti yang wantah kapining beli sane sayangan sane di hati lan menjanji jangi dini tu singkal tak ninggalin tiang dini padi dia. Inggih duaning mekekale sampun pade nganggen cincin ring lahir mangkin sampun sah kesanggo dados sang Alakirapi. Dumogi cincin punike preside dados simbol ngiket tresnane mekekale nggih. Sampun nabi para saksi sah.
Inggih acara memade Gus Rizky lan Jaswasti sampun memadi antar becik lan rahayu. Tiang ngangganin saking keluarga perdana ngaturan sukses maning manah majeng ring ide dani sami sampun pasideraih ring acara nipuniki. Dan terlali tiang lunas anggene pangapura yening wonten keiwangan sejroning ngeter acara. Wata sepunika saking titiang puput atau para mesanti. Om Santi 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 Om. Makan di mana? Sana pernah nih mas,